Halo, selamat sore. Eh, ya, sore hari ini saya mau membaca cerpen bahasa Bali berjudul Wayan Kelor, karya Carma Citrawati. Ini bukunya. Belum ada yang nonton ya? Oke. Oke. Hai Hani. Sapa-sapa dulu ya. Kita sambil nunggu. Oke. Jadi eh, sore hari ini kita bakal sama-sama ya mendengarkan. Kedengeran nggak? Cerpen Wayang Kelor karya Carma Citrawati. Kemarin cerpen karya Carma Citrawati ini sudah dibahas, dibedah ya secara online juga, dan sore hari ini saya mau membacakannya secara live juga. Oke, kita sambil sapa-sapa ya. Oh, oke. Ada Putu Supartike, ada Citra, ada Aris. Halo. Oke, ada Hani, ada Cote, ada Pak Nyoman Mardike. Oke. Oh ya, getarnya matiin dulu. Kedengeran ya? Takutnya ini nggak kedengeran soalnya di atas ya. Program ini adalah program membaca cerpen online bahasa Bali. Saya mau terlibat juga. Kebetulan Supartike juga ikut terlibat di mendongeng sebagai mendongeng dari rumah ya, program Mahima. Terus sekarang saya juga terlibat di program Supartike Suara Saking Bali, membaca cerpen Bali. Mohon maaf tidak lancar bahasa Balinya, tapi kalau baca cerpennya bahasa Bali pasti. Tadi udah latihan sebenarnya pembukaannya gimana ya sebaiknya, tapi oke ya. Gimana nih, Citra? Kedengeran ya? Oke. Langsung aja ya. Kita baca. Ini cerpennya cukup panjang, jadi nafasnya perlu agak diatur sedemikian rupa. Jadi kalau menurut saya baca cerpen itu harus ada simpanan energi gitu. Jadi tidak semua diledakkan, tapi juga tidak semua lirih. Nah, sekarang kita baca aja pelan-pelan. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah tontonan yang menarik. Oke. Kita mulai ya. Wayan Kelor, karya Carma Citrawati. Tiang sing nyak mati Wayan Kelor nageh melaib uli arep sang surat mane. Mare nindakan batis lakar melaib subengeng galang anak siteng-siteng mebaju selem ngisiang awakne berkese kanti tusing ngidang mekibe. Ngoyong-ngoyong maluyan aeng enggalne nageh melaib. Sang suratme nyerere Wayan Kelor ane nageh gujag gajig nageh melaib. Tusing jutet net yang tusingnya mati. Beli igi sang merekes awak tiangi sakit tawang. Pak sang suratme dijeng rerah anak gede-gede kene awakne. Aduh bang tiang megedi. Wayan Kelor gujag gajig nagih melaib. Batesnya nanjung angin. Tusing nyidang ngelawan. Adah, nak tua bengal. Nengil. Kain nengil malu. Nih anak mules wadarmane merekes anak ane nagih melaib cara wayan.
pidan di mercepada dari anggota ormas nawang. Jani nengil malu. Totoleh antreane liu pesan. Sang Suratme metujuan sek atmane ane dengak-dengok di duri. Mekejang meririkan ngantos sang antrean. Enggeh, Jakti, gelisin gede, tiang kenyal. Atme dadong-dadong, batesnya ngejer di duren wayan kelore ani ngemig-mig. Saja kenyal pesan tiang, gelisin. Nah, siap ajak makejang, dauyut, ngai-ngai pengeng dogen. Sang Suratme inguh, ningahang atmane ngerimik ulian antreane mekelo. Wayan kelor lekat di Budawage Kelau 19 Desember 1982. Megae dadi petani. Mati ulian cotot lipi. Benah? Tom, tiang tenyak mati, tiang dini tuah ngipi, dan ada tiang cotot lipi. Ada, ne mare atma bengkung. Jadi tanda tangan malu dini di daftar ajak sekretaris nirane. Laut mencelap ke gelung korine di samping nenenan. Sang Suratme nujuang gelur kori ane ada di sampingnya. Gelung kori ane ada di sampingnya. Bikase jele pesan wayan kelorne maling siap ngaminggu pindo. Subegitu ada ane paling jelene demen nguluk-nguluk. Jani yang kalian mencelap kamu. Pada ampun orain tiang tenyak. Bang je tiang rawas malu. Nah, kau ngerawas apa? Tiang orang atu mau bikas jele, atu bien jelean kan tiang? Ye, beler. Apa orang wayan tuh? Jakti, atu cara tenten ngai dosa. Tegarang mereka hidup di gumine, cara tiang dari petani. Tusing seken mupu di abian, pianak makacakan, kekenang hidup. Pian sing ulian memaling. Siap ane paling tiang terus, siap ane subegelem, ane ngelahang masih sodagar. Tusing je merasa kelangan ulian, siap aukod. Adah, ne mare je ngelah dogen pesaut. Ya diaston kewah hidup di gumine. Tusing je dadi memaling apa buin nguluk-nguluk timpal. Yenten tiang nguluk-nguluk tiang sing main ma depan cara mangkine ajen tabiane mal. Sakewala petani cara tiang tilah sing main bati uyak menggenep-genep. Uluk-uluk tiang dagangnya ane meli tabian tiange apang menek timbangane. Jangin tiang dondonan apang man masih tiang bati. Peleh masih nih ke? Peleh. Ngenggalang sang Suratme mesaut. Tusing dadi tawah lamon sebuah peleh. Geh, makin tegarang atu tiang tuon ke gumine. Tiang masih bisa batas nyatet-nyatet anak mati ngurang kene dosane leka di pidan. Tiang masih bisa. Wayan kelor nyengahin pisan. Ngai sang Suratme nengeng. Nengeng tuh gini ya, nengeng gitu. Badah, campah mula wayan kelor nih. Derung wange, paksa mencelap kamu. Atuh sang Suratme jejah. Weh. Ajak mekejang tegarang tunden sang Suratme hidup cari raga jak pastinya. Wayan kelor kujak gajik ngeraos sambil nyengah-nyengahin sang Suratme. Mekejang anake ane ngantri durene nulih wayan kelor. Ada ane kisi-kisi aja ane di durene utawi di malone. Ada ane anggot-anggot pedidine kene. Mekejang pekrime nulih sang Suratme ane mecik pelengan nepukin wayan kelor ane enu uyut. Tusing taen ada atme ane bani uyut diharapne.
Ya diastun ada ane nagih melaib sakewala tuh sing ada ane nantangin cara wayan kelor. Wayan kelor belerti atme paling beler nih nantangin sang suratme. Hei, siap. Sang suratme ngedek meja ane ada di arep. Wayan kelor, negak dini. Sang suratme nuju ang kursi ane ada di arepne. Wayan kelor siap laut nggalang negak. Ngudiang wanen pesan ngerau soleh-soleh. Wayan dadi manusia mula sepatutnya nih nyalanen hidup ane tu sing jaluh. Ditu apang maut sahe apang nyedang manggoh bahagia. Bengerti? Mesaut jani wayan kelor. Atu ampure. Ampure nih, ampure. Ampunang atu berteori. Tiang ampun maut sahe tu. Tegarang cingaken awak tiange. Liu pesan matatu. Pelung-pelung ulian jemet tiange megae. Nawang atu. Rerah rengat catatan atu ne. Kengken hidup tiange ngewai. Ulian kewah hidup di gumine nawang. Apang nyedang pianak tiange masuk. Apang nyedang kurnan tiange kepeken. Mekejang ampun coba tiang. Lamun dadi anak lacur ben blog cara tiang. Tuah blog-blog dogen tuh. Singugu. Lamun sube ada usaha cara ane rasang wayan. Sinah sube nyedang bahagia. Tusing jekanti memaling. Apa buen nguluk-nguluk. Sang suratme ngedeg meja. Mekejang kertas di harapnya mekacakan meberarakan nak be ada catatan itu di mejane sang suratme be administrasi atmene ada surat perjalanan dinas masih atmane ngetor mekejang wayan kelor mekenyem demen nak jelema nyampang ti wayan kelor nih atme nggih lamun atutan percaya sareng tiang tegarin atu dados tiang abulan manten demekelo abulan manten tiang jedriki yening tiang bog-bog dijet tiang celepang iratu tiang ireng manten tuh jengah-jengah ini sang surat menjadi tantang ini tundene dadi jelema sang surat mekelo tu sing ngidang mesaut beswanen atmane besik nih subenage gesenge kewale jejah masih man surat peringatan karena ngawak-ngawak melaksana ngeseng atme. Takut ye man SP sang suratme. Mare aminggu man surat ulian atme ane kemik tu sing karwan. Suba mekejang nawang lamun sang suratme tu sing dadi ajak metawahan. Lamun sing jeg sing. Tu sing dadi tungkas. Suba sesai mejaguran ajak betaran len. Kene mejaguran apa dane? Tauran jak betaran len. Ajak atme apa buin? Kudang atme kaden subegesenge. Mih. Jani bien ada nek itu. Kewale munyane wayan kelor mula nantang bayu gedeg pesan sang surat meketonge. Gigene ngejer. Kanti ket batisne ngejer ulian jengah. Gitu, ngejer. Nah, de buen bak ngeraos jani tiang sang surat melakar hidup di gumine abulan. Nya ieu dadi jelema. Dadi wayan kelor. Lakar buktiang ini tiang tusing jeme pari laksana cara iwayan kelor. Lakar buktiang abulan. Kengken asane. Melesat sang surat kemercepade ilang tan peraranan. Tuah sunar mewarna barak mekelap ngebekin peninggalan para atmane. Mekejang mesuryak wayan kelor ngejengit. Mecelap sang surat mese awak wayan keloriane suba kekeh, suba lakar taneme. Mekelo tenyidang mekrisikan kijap-kijap kini wayan kelor. Nak suba dadi mayat nih hidup buin. Gujag gajeg ulian suba meringkes, suba lakar metanem, hidup seru nih seru. Mekejang keramane mekesyap napukin layone kelebot apa aja nih di kelebot hidup nih biar nih wayan kelor gitu ane loh pekerai melaik
desane wayan kelor buen hidup, weh, wayan kelor hidup buen, wih, langsung viral beritanya mayat hidup buen viral di desane. Makejang dot ngajak ngorte meled nawang dugase mati kije pejalane adi bisa hidup buen. Bemana konen wayan kelor? Gitu ada nak matakon. Kewah beli tu sing cari ipidan nang kelor bien. Nak kengken. Mapi-mapi tu sing ingat nyen. Apa mula sing ingat jenenge kanti kurnane pianak neng sapine. Bada mirip ditu ya bemanteh lupa cara di film Kerasakti ne. Men subat takonen pejalannya ditu. Apa ya dadi yang mangku? Kaleng kemana jak ngeraos. Subajak soleh ya jani dikengkene sebilang anak ane tepukine tawanga adane tanggal lekat jangkep tahunnya lekat suba gak budoh asane ye sing bani ngorain dadi mangku ajak ke memudohnya men kornane kengken ibak ti gosipe mula banjar nenek demen ngegosip nginget-ngingetang apang seken inget kewale melenan sajan jek sombong cara bos nunden kene keto tu sing nyak ngudiang gedenan angkoh ne maru libi tepuk kecare buen misi pebalio malu kurnane sing inget tange telek tekange gen kurnane sing inget pedalem masih loh sari wayan kelor mejalan ke carike subuh tengai tepet tepukine kurnane loh sari ngetis di kubune wayan kelor mekelun lek tekang loh sari kurnane pedidi sing ingetine telek tekange do gen ada rasa sebet masih dikenah neh nepukin anak lo ane di tengah kenah neh dot pesan dari guru ulian tusing nyedang lanturang masuk medeng-deng kanti puon dicari ke bih dalam lo sari sunburn kayaknya kebanyakan sinar matahari puon ya sunburn itu bahasa Balinya puon gitu ya negak wayan kelor di samping lo sari ane itah medar tepukine darang nasine tuah uyah lengis tahu nggak uyah lengis? Uyah lengis itu garam sama minyak. Oke. Nggak penting banget. Oke. Lo. Suba mekelo wayan kelor dari petani. Nengke tabuh munyene ngai lo sari mekesiap. Kengken beli. Lo sari paling nepukin kurnane cara anak paling. Paling nepukin kurnane paling. Jadi double paling ya. Kurnane paling, lo sari juga paling. Jadi benar-benar duo paling ya. Sing kengken wayan kelor mula budoh. Nejani mekejang ane pulo irage pasti mupu, pasti mebati. Mula ulian tu sing mau sahai kelor totonan irage nage ulu-ulu ke. Bingung lah lo sari. Adi ngomong ketu kurnane coba. Padahal dia kan wayan kelor, dia sing mased menjadi wayan kelor ya. Beli wayan seger nih. Dep sangat ngenahang hasil beli. Depang mulai jalan hidupnya kene. Gitu ya Mas Saud sambil bingung kengken kurangnya di cara-cara agak-agak. Wayan kelor mejalan numbek cari ane subuh misi padi. Padi nih but-but mah kejang dicabut semuanya. Dibut-but ya, dicabut ya. Sambil ngemik-mik wayan kelor mekenah lakar mule tabiye. Padine cabute lakar mule tabiye. Ye nawang tabiye lakar maji mal buena bulan. Lo sari sebet pesan nelek tekang kurnane buka gitu. Uli suwod man mati kurnane merasa melenan. Wayan kelor itah numbag tur mutbut padi. Aine sayan ngentak ke bosne. Wayan kelor nyulengek langit ngejengit tur ngupin mekejang atmane ane mebalih ye sedang numbag mekejang ane pedengok bedur mengkep tusing bani teken wayan kelor tiang mayah buku di sekolah bapak ngelah pipes SPP masih tiang nungkak mayah kengkenang jani pedalem masih 3 bulan kayak nenek yang maya SPP pedalem panak nenek. Maka lo pesan wayan kelor makena SPP itu apa? Di kedituan sing ada nak maya SPP nak sing ada nak masuk di tu sana. Ada
Makena ya, oh pipis ma sekolah, agak selesai maca koran, dugas dikenyali menjaga, nawang masih bedek-bedek, kedek ngerikik wayan kelor, ulian merasa sudah duag, nawang ane madan SPP, sok-sokan ya. SPP, gede perlu pipis, anti yang malu nah, tabian bapaknya pasti ke nekang hasil, sing jepocol nih, anti yang malu, sabar. Dadi tumben saya ngada siapa, bapak sing man ngejo, bapak menjanji masih lakar ngemampis SPP uli batin ngadep siap. Wayan kelor nengeng. Gede nada sare nengil ulian nyah nepukin bapane nengeng buka gitu. Kadirase sander tatit nepukin peninggalan bapane nengeng. Jering bulun kalongnya uli batis kanti kebedur. Uli pidan tuh sing pesan nepukin bapane buka gitu. Bapane mulai polos tur jemat pesan. Gede tuh sing nyedang metindakan ulian bes jejah. Sing dadi ada ane madan memaling. Lamun suba mupu tabiane mare ada darang nasi besiap. Yen suba mebati ulian ngadep tabia mare mayah SPP. Suwud memaling cara bapa caine ipidan. Kangguang uyah lengis malu darang nasi. Idealismenya tinggi banget ya. Jadi nggak boleh makan besiap karena belum ada uang gitu. Kangguang lalu uyah lengis garam dan minyak. Bagus. Masih dengar nggak nih? masih dengar ya? Oke. Paling tindakannya wayan kelor disubani nepukin punyan tabie ane mare mentik kancab yeh. Oh my god. Tabiane tuh aja ya, maksudnya karena kan awalnya tuh padi, terus jadi but-but padi nih tanamine tabie kan kancab aja ya, kancab itu tergenang ya, gitu ya. Gedegne ten side ban ngang kebang, megruduk kanti gumine ulian gedegne wayan kelor keliwat, mekelo ya bengong diharap pemulane nulih tabie ane mare mentik subelayu. Mirip subelakar mati. Pisagane mekejang ngerikik ngedeket. Lengah kati wayan kelor bepulaina padi nyakurane jadi but-buta aja tabie. Mekejang ngegosip viral bin. Wayan kelor orang ngesayan blog uli sesukat mati. Adi melogang wayan kelor sud mati harusnya nuang-nuagang dalam mana ini. Tusing nawang apa? Di subane luwung memula padi ini but-bute. Jani mare gantine man kecoran ya. Bengong cara togoge loloin di arah pemulane. Loh. Jani kengken carane apang punyan tabian ini hidup. Tulungin lalu beli tulungin lalu kengken carane ini aduh sing man teori bercocok tanam yang baik nih kengken nih carane. Sing nyidang beli anak jani ragaman mula sepatutnya mula padi beli dogen soleh-soleh mula tabia begedeg hati nih lo sari nana depan lakar pulain tiang padi buen mulai beli polos ti lo sari nih len tiang begedeg bebasa moyan kelor nyerengseng basang nih anu gedeg ulian mekejang tuh sing nyedang mejalan cara kenahne. Kajak kijik di arep pemulane suba iying limane nagih mejek pemulaan. Tuh sing nyedang wayan kelor nanang gedeg gumine megrudog aine ane galang nadak sare ngemu gulem. Uli bedur pedengok para atme lan dewatane noleh wayan kelor sumingkin gedeg basangne wayan kelor. Mimi nih adibate nih menyaksikan secara live nih atme uli langite ditonton dia secara live dari langit. Gedeg ya wayan kelor alias sang suratme ya. Sumingkin gedeg basang ne wayan kelor. Na kejumah dapat tanggep anak ne ngeling kurnane gelem sumingkin gedeg basang ne. Ulian pipis tuh sing ngelah. Tuh sing nyedang ngendepang anak ne ngeling guar-guar di pabinan memene. Wah, aku dan maya SPP. Wah, basangnya sedok sing medar gitu. Ya guar-guar itu pokoknya apa ya? Ya gitu deh, guar-guar itu lantang gitu ya. Mana dia? Pengeng ne nyangetang. Subuh pengeng napukin tabia memyeh bien misi jumah pianak ngeling somah gelem.
Mejalan ye jani nyelisih ke sisi. Tusing tawang kije kadan batesnya metindakan. Awaknya subat tusing mebayu. Mekenah-kenah ya buin dugas dadi sang suratme. Ada atma ne memaling sandal ulian batesnya subat kanti telah metatu pedihina. Jero ten ke tiang dados nunas iwang. Sampunang hukume tiang sekadi puniki. Tiang memaling tusing jaulian tiang mula demen memaling. Tiang acepok pesan memaling jakti. Tusing pesan tiang ten maling buin. Acepok. Pindo, atenge, atugel, patuh ento, memaling adane. Weh, suar ngeling, mecelep ke tongosen ne, tegol lantas batisne, jalanan sube hukumane. Ya. Wayan Kelor, itu dulu dia waktu menghukum Atme, pokoknya sang suratme tuh kejam banget gitu. Kejam gati. Wayan Kelor ngenggalang mejalan ke carike. Mekejang tabiane but-bute lantas bien ia lakar memula padi. Kewala tusing jaloh cara ni kena hange, buang wayan Kelor tusing memula apa-apa. Lantas buen dia mulai ne ngentasin dia kandang siap, tepukine siape subuh pada lelah di kandang ne. Mederek mejejer tusing ada mekrisikan. Mirip ulian subesan di kale. Mekelo bengong di arab kandang siape mekenah-kenah lakar nyokot aukod siap ane paling sisine apang siap pianakne. Lakar maling ne sang suratmu. Oh my god, OMG. Padahal ye ngalakin Wayan Kelor maling, jadi ye mekenah maling, tuh kan, baru dia terasa. Mekelo bengong di arab kandang siape mekenah-kenah lakar nyotot aukut siap ane paling sisine. Batesnya ngejar ulian jejah, subedengak-dengok, tinggalin ya, isnya ada nih, kengken nih bani apa sing. Subedengak-dengok kewala buin jejah, ada rasa lek dikenahne, lakar ngemaling siap. Sing dadi, kuat, sing dadi ngemaling, sing dadi, idealis. Kal mulai jani, dadi manusia mulai ngedegin, megedi bejani, jani lakar megedi. Wayan Kelor melaip ke tongo sepi buin sintru dibucu kajekangin. Ditu Wayan Kelor lakar mekeber, rasa lek nu mekebiah di tangkahne. Tusing nyidang ye ngangkebang gedeg, jengah lan sebetne ulian tusing jeseken nyidang nyalanin dadi manusia. Pelaibnya tusing metolian kangin kau, mekejang bet tumbrage. Tusing buen ye ngitungang apa-apa, suba merawat-rawat di tongosnya nyatet-nyatet atme di Arab gelung korine. Suba iseng pesan lah karena pukin para raksasa di Arab suargane mekedaikan saling ewerin. La lenan ane sangat isengange, maan ngintip dedari di kori si bucu sebilang sandikala. Ada subedot pesan sang suratme alias Wayan Kelor mekeber. Neket di tanggon desa kajekang ini, sube sayage ya lakar mekeber bersiap-siap belakar take off. Belakar take off pesawatnya. Batesnya sube ngalih ilahan lakar mekeber, limane sube nyujuh langit, angine barat ngesir-sir, Wayan Kelor mekenyem lakar mekeber. Bruang. Wayan Kelor laut ulung ya, batal nih, batal terbang, gagal. Ulung tusing nyidang bangun, kengken gitu, meblengak bengong, tusing nyidang raos apa, angsa ngebangun, tusing masih nyidang bangun, mimi Dewa Ratu. Angsa bangun sing ngidang bangun mekelo nekang paminah nadak sare nelik Wayan Kelor nyulengek langit. Uli langit mekejang atmane nyak siang Wayan Kelor memplingsagan mepangsegan di abingi. Ini live nih mekejang atmane ningalen nih. Ini masih liu ada atma di nih ningalen. Sube live nih betingalinnya sing bergerak ya gitu ya. Angsa ngebangun tusing masih bangun. Nadak sare nelik uli langit mekejang nyak siang Wayan Kelor meplingsagan mepangsegan. Ada ane kedak ngerike. Ada masih ane nyah nepukin Wayan Kelor. De ento pebalia depang subaya ngasanin ditu mani lamun subemed mare bang mai buin. Jani lakar aliang PLT malu nih sang suratme ada masih PLT itu pejabat
pejabat pengganti gitu ya. Wayan kelor ane itah maca berita ane itah maca berita di meja nih laut bangun. Para atmane mekesiap mekejang noleh tindakannya wayan kelor ane mejalan ngungkap gelongkori ane tangguh seh ye sarwa putih mekejang nyumbah ngaturang bak gitu. Yeay, jadi sudah selesai itu endingnya. Ternyata begitulah ya, saya tidak menyimpulkan, tidak ada apa ya kesimpulan apa-apa, tapi endingnya memang agak mengejutkan seperti itu. Terima kasih Citra, ini bagus banget cerpennya, semoga berkenan. Terima kasih juga ini para penonton. Sebenarnya saya tuh nggak bisa lancar bahasa Bali, tapi kalau baca cerpen bahasa Bali saya suka. Ini sekarang nggak bisa dapat ngomong bahasa Bali gimana. Makasih pokoknya. Ntar dulu, coba dilihat nih siapa aja yang komen. Oh, ada Bu Erna Dewi, ada Lela Tifa, Citra, Lelon. Makasih semuanya. Lucu-lucu komennya. Makasih banget. Ya ini fun banget ya, kita sesama komunitas tuh saling support pokoknya ya. Yang bahasa Bali itu ikut mendongeng, terus yang dari Mahima juga ikut maca cerpen Bali. Jadi ini program-program yang membuat kita happy, dan semoga semuanya tetap happy di rumah, meskipun nggak kemana-mana tetap harus membangun positivisme bahwa semua ini akan berakhir. Dan sekian dulu dari saya, mohon maaf kalau kurang. Citra kanggong lah. Mau saya bisa. Pokoknya stay at home, kurangi kegiatan di luar, social distancing tetap, sambil berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih semuanya, dadah. Makasih.